Ke na le ntate Maimane Maphathe ena ke mokgethwa lebatoweng la Matedile. Mme re ke re utlwa hore na o hlalosa taba ena jwang ya borokgo bo ntseng bo ritsa. Mohlomphehi. Ntate Stlolo ke a leboha ka nnete ke mpe ko hlomphe ntate. Go bona ntate bo entse ntho e re makaditseng. Maobane pula ena ile ya ana ho tloha ka bo 12. Ke ne ntse ke le hona ka Matedile ka mona ka tshwere dipapadi. Ka nnete ha ke feta mona ke fumane metsi ana le mangata bonong bo ntshosa ke bona ebile mothamo wa teng o le ka tlase ho borokgo. Ho marulelo a borokgo ka nnete. Empa ka nnete re ile ra tla ho tshela ka nako eno ho sena kgang ya letho. Jwale ha re qeta ho tshela ha re fihla ka mona pela ntate Motlaitla ra fumana metsi ana a mata ka hodimo marokgo ana moo. Ho taba tsena le ha ke ne ke di nka ka fono ke ile ka di akgela hore cabinet ya hae so e bona hore ehlile ka Matedile ka mona ho etsahala ntho e re qalang ho e bona. Ka nnete re robetse ho sena letho re la nna ra utlwa hore dikgomo le batho di nkuwe ke metsi yona a ntse a tlola marokgo. Empa hoseng ha ke tsoha ke se ke bona di-WhatsApp ka nnete batho ba mona Top Center le mo Ntakalatsa ba se ba ntlhokomedisa hore ka nnete hang ha o bula fono re letsetse ka nnete ke ile ka letsetsa mokhanselara ya bitswang Tseko Ledoni a nhlalosetsa hore hela borokgo ke bona buile ka nnete a ba ngomella le phiki ya teng ile ba ke sa iphotla le iphotla ka nnete ka raoa ka tla ha ke fihla mona ka fumana hore borokgo bona bo ritsitse ha bohloko ho le ona ke na maponesa ka nnete qetang ho bua le bona ba re hoseng ha bo qalalla ntho ena hoseng seng bono bo se ka tshobotsi ene re e bonang. Empa ntate ba ithuta hore bo ntse bo ritsalla ka nna. Go kene hano ntate. O re nka taba ya hore ha hona matshwao a letho, ha hona maponesa, ha hona mang kapa mang ya thibelang batho ho feta. Batho ba ntse ba feta mona ka dikoloi mona. Ka nnete ntse ke kopa boamphato wa ka ba local government hore re mpe re nke TLB fela re ngwathe mobu mono re tlo etsa tutumahadi mona e le ho sitisa yana taba ena ya batho bana ba ntse. Empa ntate o no sa hlokahale hore ebe ho behilwe matshwao a hore ha ho fetwe ka dikoloi mo. Ka nnete ke ba kopile Le mapolesa ebe a teng mo antsa foka diphaka thibela batho. Hoseng ke ba kopile ka nnete hore ba mpe ba re thuse le ka danger tape ho bontsha hore jwale kotsi se le teng mona. Le tsa hlahloba ditsela tse ka thusetsang ntate le fumane ho ka ba le mokgwa o feng wa ho feta mo. Ntlha le hore koloi tsena ha di fihla mona Stlolo di nke tsela ena e ya Nthabatshweu e ilo tjeka lekgalong ha Mateko a kena a sekgeke. Ka nnete ha ona tsela e nngwe re ka ba ka e sebedisa. Ho tsela e ka sebetswang ko re banke tsela ya Masebe ya Mafeteng. Ena e ya Nthabatshweu. Tse ya Mafeteng ena ya Nthabatshweu le yona e hle lokiswe hantle e ilo tswa dikgwele kwana kapa ka mane ka me ya rwanang ka teng motho nke lekgalong pele o fihla ha paki. Tse ding di nkena en duele ka madumeng di o tswa Hellsport. Ke tsona tsela tse ntse tharo fela tse ke bona ka re ka di sebedisa. Ha re ba le hepula mohlomphehi. Ke a leboha mohlomphehi.